Aleksandar Jovanović Ćuta. Zdravo život, zdrava Srbijo! Pre nego što vam bilo šta kažem, zamolit ću vas za minut ćutanja za sve žrtve aerozagađenja, za sve naše nestale reke, za sve naše nestale šume. Skupili smo se ovdje da kažemo ne. Onima koji svaki dan skrnave naše reke i našu prirodu. U toku je sveopšti napad na sve što je zdravo u ovoj zemlji. Želim da se zahvalim ljudima koji su iza mene. Pre 3 godine kad smo krenuli, govorili su da smo laici, da nemamo pojma. Onda su se pojavili ljudi, pre svega Ratko Ristić, lekoviti dekan sa Šumarskog fakulteta. Kome ovom prilikom želim javno da se zahvalim. Zato što ima srce, zato što ima petlju, zato što ima znanje da stane ispred vas i da brani ono što jedino imamo, što je ono jedino preostalo. Ovo su ljudi kojima možemo da verujemo. To su jedini ljudi kojima želimo da verujemo. Želim da vam se požalim nešto. Prošle nedelje smo bili ovdje, Ratko i ja, primila nas je Ana Brnabić. I sad da vam ne prepričavam sve, Ratko je lepo, inače kako to radi, razložno objasnio kako je to ludilo i sumanutost gurati reke u cevi, pozvao se na svoje studije, na međunarodne iskustva, kako je to malo struje i kako to u uređenim državama više ne rade. A Brnabić malo pa kaže, a kako to u Norveškoj? Kako to Norvežani? Pa tako nesrećo što, za razliku od tebe, Norvežani vole svoju zemlju i brinu o svojim rekama. Mi nemamo više vremena za njihove laži, za njihove obećanja. Obećali smo da ćemo danas proglasiti ekološku autonomiju za prostor koji se zove Park prirode Stara planina. Stara planina je od 2008. godine pod zaštitom države. A kako to država štiti Staru planinu? Tako što je 2016. godine Crnovršku reku dala u ruke Hidrokanu, čije firma nije ništa drugo nego pogrebno preduzeće naše reke. Sve je po zakonu o zaštiti prirode, sve je po zakonu o vodama, sve je po zakonu o šumama, nestaju nam reke. Šta to znači ekološka autonomija? To znači ono što smo već uradili u Rudiju, u Toplom dolu i čeka nas jedan posao, to je Rakita. To znači da dok se ne uspostavi pravna država, građani imaju pravo da sprovode zakon. I na kraju nisam završio, izvinjam se Ani Brnabić da ne ostane nedorečen. Na kraju nam se optužila da smo anarhisti. Kažu investitori da smo teroristi. Informer kaže da smo lopovi. Sad smo anarhisti. Nismo mi nikakvi anarhisti, gospođo Brnabić. Mi smo građani ove zemlje koji poštuju zakon. Ako vi nećete da ga sprovodite, sprovešćemo ga mi. Tako je! Dok 2/3 sveta skapava u žeđi,
Mi dozvoljavamo ološu da na pijaću vodu gura u cevi. S tim mora da se prekine. Dakle, država je pred izborom. Ili će sprovoditi zakon, ili će imati topli do na nekoliko mesta. U toplom dolu samo je pukom srećom nije neko nastradao. Vam treba to. Mi smo spremni da idemo do kraja. Ja sam razmišljao da se sad skupimo ovdje i da blokiramo S75. Dokle ćemo da se šetamo? Dokle ćemo da ih molimo? Budite sigurni, sljedeći put će se ovdje biti 100.000. Razmislite dobro šta radite. Predsjedniče Aleksandre Vučiću. Nije lepo da lažeš profesore univerziteta. Nije lepo da lažeš ljude, da im obećavaš, a onda ne ispunjavaš. Govorimo o onome što se desilo 28. septembra na sastanku kod predsjednika, tom prilikom su tu bili neki ministri. Bio je gospodin Aleksandar Antić. Gospodin Aleksandar Antić odgovara na pitanje zašto ne postavljate solarne panele umjesto da gurate reke u cevi. Gleda belo, daleko je sunce, Aleksandre Antiću! Dakle, ima da se ispuni ono što je obećano. Pod jedan, to je brisanje malih hidroelektrana i zaštićenih područja. Za početak. To isto važi i za celu zemlju. Nema zaštićenih reka. Pod dva, Aleksandar Vučić je rekao da će do 5. oktobra posjetiti Rakitu i rešiti problem. Za Rakitu je država donela 2 rešenja uklanjenog đubreta iz one reke. Ima li neka baba roga u Rakiti? Niko nema muda da dođe u Rakitu, to sam mu rekao. On je rekao da imam ja. Pa šta se čeka? Jer bugarski konzul jedini političar koji sme da dođe u Rakitu. Gospodo političari, ili rešavajte to, ili ćemo vi rešiti sami. Oročit ćemo dan. Daćemo datum. Evo tu je Desko, on će da govori posle mene. Budite sigurni da ono što smo obećali, to ćemo ispuniti. Ako ne budete vadili te cevi za koje je prošlo godinu dana rok, mi ćemo ih vaditi to vrlo brzo. Ako treba, organizovat ćemo autobuse da se svi skupimo i pravac Rakita! Tako je, bre! I još jedna stvar za kraj. Pod 3. Aleksandre Vučiću, obećao si da ćeš formirati komisiju od tvojih stručnjaka i struke, a da mi dovedemo naše, pa da vidimo ko je u pravu. Da se formira jedna komisija. Šta ona treba da radi? Da se svi predmeti koje za male hidroelektrana, za one koje rade, stave na sto. Da se svi predmeti koji su u postupku dobijenja dozvole stave na sto, pa da vidimo da li je to po zakonu ili ne. Tamo gdje nije po zakonu, a budite sigurni da je sve kriminal, zaustavljanje momentalno. I još jedna stvar, mi sa njima više nećemo razgovarati. Od ovog trenutka prekidamo svaku komunikaciju sa svim organima Republike Srbije. Postoji samo jedan način na koji hoće da razgovaraju. Direktan prenos na RTS-u. Tako je! Javna rasprava. Da dođu ministar ekologije Goran Trivan, ako bude bio, a neće biti, ministar Antić, onaj koje reke gura u cevi već 10 godina, Zorana Mihajlović, da stane pred kamere. Goran Puzović, direktor Srbija vode, Igor Braunović, v.d. direktor Srbija šume. Pa čije to vazduh dišu Borani? Čije to vazduh dišu Smederevci? Je to kineski vazduh ili srpski vazduh? Dakle, direktan prenos na RTS-u, na tom sastanku treba da budu predstavnici države, struka koja ovdje iza nas, predstavnici građanskih inicijativa, građani i investitori. Najveće žrtve ovog bolesnog sistema. To ćete vidjeti. Na kraju će one ispasti najveće žrtve. Pući će svaki dinar, svaki evro koji su uložili to u cevi. Također i pravna struka. Ukoliko žele da razgovaraju, to može biti samo pred kamerama. Ja više nemam namjeru da prepričavam šta sam se dogovarao s Vučićem. Ljudi, jako je bitno, ovdje ima preko 40 ekoloških organizacija.
Šta ćemo mi dalje da radimo? Evo tu je struka. Njih ćemo da pitamo šta ćemo da radimo. Postoje mjesta gdje mogu odmah problemi da se rješavaju. Da se svi ovdje skupimo sljedećeg mjeseca, 30. jula, na Fruškoj gori i da sprečimo ove zločin kasapljene gore. Sljedeća destinacija, Šabac, da se stavi taj filter na eliksirno naočak, to košta pre 1.200.000 evra. Mi ćemo da skupimo, mi vremena više nemamo. Od srca vam hvala svima, vidimo se, prijatno.